Dobar dan, moje ime je Tamara, logoped sam po zanimanju. Došla sam na ideju da vam pokažem kako da naučite glas R za sve one koji ga ne znaju ili imaju greleno, odnosno francusko R. Vežbe se odnose na mlađu decu kao i na starije generacije. Vežbe koje ću vam pokazati nisu teške, ali je potrebno da vežbate svaki dan i da budete veoma uporni. Treba da se prisetite što više reči koje počinju na tr. Na primer, traka, trava, trasa. Umesto glasa R izgovorite glas D. Tdaka, tdava, tdasa. Da bi vam bilo lakše, stanite ispred ogledala, otvorite, zaokružite usta i vrh jezika podignite na gornje zube. To izgleda ovako. Tdaka. Potrudite se da prilikom izgovora ovih reči pomerate samo vrh jezika bez pomeranja donje vilice. Isto tako možete da vežbate reči na tž, gde umesto glasa R izgovarate glas ž. Tržaka, tržava, tržasa. Obratite pažnju, ovdje izgovorite kratko T i dugačko produženo Ž. Odnosno što duže duvajte pri izgovoru. I te glasove trž, T i Ž što više spojite u izgovoru. Nemojte praviti pauzu između njih. Kao i u prethodnoj vežbi, obratite pažnju na položaj usana i jezika. Inače, glas Ž je zvučan, to znači da glasnice trepere pri izgovoru, vazduh prelazi preko vrha jezika duvanjem. Sve je to važno za pojavu vibracije koju ćete osetiti kasnije na jeziku u narednoj vežbi, a ta vibracija je prisutna kod glasa R. Isto tako možete da vežbate kratko T sa produženim duvanjem. T, t. Korisna vežba je i konjski kas. Kada radite ovu vežbu, u nekom trenutku zalepite jezik za nepce, napravite vakum i držite od nekoliko sekundi do 1 minuta. Na taj način vežbate mišiće jezika kao i rastezanje frenuluma, odnosno resice koja se nalazi ispod jezika. Kada budete dobro savladali izgovor svih kombinacija reči sa td, tž, kao i t sa produženim duvanjem, spremni ste za sledeću vežbu. Sada ću da koristim špatulu koju možete kupiti u bilo kojoj apoteci u vidu jednog pakovanja. Pri izgovoru glasova tž, kao i t sa produženim duvanjem, špatulu pomerajte levo-desno ispod vrha jezika. To izgleda ovako. Ili t. Ono što je važno, tokom pomeranja špatule potrudite se da svo vreme izgovarate glasove. Svo vreme duvajte što duže i glasove t i ž spojite pri izgovoru. Ako ste pravilno odradili ovu vežbu, vi ćete u jednom trenutku čuti i osjetiti vibraciju na jeziku, koja nam je potrebna za dobijanje glasa R. Ako vam je lakše, ovu vežbu možete da probate ispred ogledala. Kao što sam pomenula, svakodnevnim vežbanjem pravilnog izgovora reči, kao i vežbe uz pomoć špatule, vrlo brzo ćete vidjeti rezultat. Ukoliko vam je potreban savet ili imate problem sa nekim drugim glasom,
možete me kontaktirati putem maila atamara78@hotmail.com ili putem Skype-a. Ako smatrate da su korisne vežbe za glas R, možete da lajkujete ovaj video ili da ostavite komentar. To bi bilo sve od mene. Pozdrav!